أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sadewek titiang hormati dan muliakan para al-mukarramun wal muhtaramun, para asatidz, dani-dani para penggelincir, pemuka agama, tokoh masyarakat,
tokoh pemuda, tokoh pemudi, tokoh remaja, tokoh remaji. Nenek mami, kaki ina amak tua sai, sanak bija, semeton jari, sanak pamili, jamaah laki, adian jamaah bini. Jamaah majelis ilmu, majelis peringatan nuzulul Quran, majelis silaturrahim, majelis yang mudah-mudahan dewek pelunggu sami senamian selalu dalam karunia taufik, hidayah, inayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasrihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sanentan man dewek yak mulai matur le arapar raga-raga senamian, jamaah laki bini, jamaah keluarga sanak pamili senamian. Dawak sila sarang-sarang dewek pelunggu sami senamian memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, segala anugerah, segala napi pun karunia Allah ta'ala. Selapun sekabeh-kabehen adalah solah, adalah kena walaupun diapin menurut idap rasa, menurut pekayunan berbeda marak sekadin tatsak meletan. Lagu lamun kanti Allah Ta'ala berpaica, pasti nika adalah yang terbaik. Mawinan nika dawak dewek pelunggu sami senamian puji desida Allah Ta'ala, sarang ungkapan rasa syukur, rasa cemoh. Elek malam tanggal yang keberapa? Berapa? 14. Mana 14? 14. Tanggal 14 bulan Ramadan adalah populer, familiar, selapu. Elin mulai lensir, elin mulai sak nentan mantau puasa pun wantak wikan, wantak ketahun tanggal-tanggal lama Ramadan ja. Isi familiar, isi sak terkenal lalu Ramadan ja. Lamun nasib bulan sak lain ja, dinarak dengan wika, narak dengan ketahun. Enggak antau wika, lamun kanti ngempor bulan langan timu. Oh, tanggal 15 ruin. Lamun Ramadan jak jangke-jangke jam doang. Tu wika. Jam pire tu narak maghrib makin. Jam kembang. Itu si sangat mudah-mudahan ikalah termasuk cinta. Termasuk tak sebetunah kangen ojok Ramadan. Setiap detik
tak terlewatkan saking si iling, saking si ingat. Marah sekali tegak semakin niki ke seolah tetap pecunduk laik berencana tanggal 14 atau dewek ya parak. Ternyata Allah Ta'ala masih teican urip irup jang kemangkin. Yang pun sak cemoh gati, yang pun sak deman, yang pun sak deman, yang pun sak kelebat. Padahal kena nak gorok sampi no keluarga searah li pengambu. Nunasan dani pengulu sampi gorok. Nentan. Berangkat. Nentan. Lagu kembein. Niki Allah karunia paicen di sida Allah Ta'ala yang maha hebat, maha luar biasa. Lamun kanti liwat, lamun kanti alfakan, lamun kanti nentang syukur nentang cemoh, marak meniki ta teicanin, nentang tiak dai ten malik paice sak solah marak meniki. Oh nanike, dawak sarang-sarang paos, sarang-sarang baca surah Al-Fatihah. Moga-mogi niki adalah nuzul dan kemudian tahun-tahun ke depan masih teican nuzul. Amin. Mudah-mudahan dari pelunggu sami puasa saelek pertama sampai sabaru berkenan di sida Allah Ta'ala catat terima sebagai amal soleh, amal baik. Elek mulai makin sampai tutup kaden dari pelunggu sami terbimbing terinayah terbantu tolong gama kadesa ini deman kelebat isi sisa-sisa Ramadannya. Ala hadhihi niyah wala kulli niyatin solihatin wa bikabulid du'ai wa biqadha'il hawaiji bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua kali makin niki ya sarang-sarang bersolawat. Ya sarang-sarang bersolawat, saya te selawatin ataupun saya telantunan isi tim hadrah bijak. Kal bushra layla nahar لتذكرنا فعل البر وحب الناس وقيام الخير وأن الله هو الغفار وأن الدنيا تحلو ونحن كالبنيان هذا كلام نبي ورحمة والإنسان يا رمضان عدت إلينا بالأنوار تزر بخير الناس ونعم زائر زار هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسوله
معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله هذا القرآن هو الهادي لوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يعلمنا هذا القرآن هو الهادي لوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يعلمنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يعلمنا لا شيء سواه يعلمنا هذا القرآن يعلمنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا بطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله رسول الله علمنا من الإيمان يجمله كتاب الله نعلمه ونفرنه ونفهمه رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه ونفرنه ونفهمه هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله يعلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله فيه الأجر فيه الفوز إذا كنا نبلغ تعلم منه لا تسعم وللدنيا نعلمه فيه الأجر به الفوز إذا كنا نبلغه تعلم منه لا تسعم وللدنيا نعلمه تعلم منه لا تسعم وللدنيا نعلمه وللدنيا نعلمه هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن
الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. Iya. Ibu-ibu sehat? Apa masih kurang makin? Sampai tanggal 14 sampun tebelian gamis den pau trueun raga mak tepegamis araan potongan karung tepung solah harueun karung guming solahan sampai tanggal 14 semakin Allah Subhanahu wa taala masih teicanin mara meniki mara biasa idap rasa. Kenyekeun sanentan mantame Ramadan selapu khawatir napi sin ya bebuka napi sin ya sahur. De teman naperan nentat man puasa watak mikir apa saya sahur le ma ama apa saya bebuka le ma apa. Padahal selapu ni ke urusan Allah Ta'ala. Saya icanin tiang pelunggu sami rizki. Nabi setiap berbuka, Nabi setiap sahur. Lagu, ndet yakin bahkan ditelang keyakinan. Samut yakin hinggaan. Namun penggintaan jauh hebat. Namun luik kepeng le kantong. Ui, yakin. Timat ya sungka lamun berdua kepeng le kantong. Yakin ruan. Wah, bareh lu besuntik. Nagu lamun jelang sakit lerun sebangan. Kembe mapun. Besuntik kembe nada kepeng. Padahal nikilah bentuk alaqah, bentuk ketergantungan dewek pelunggu sami kepada selain Allah Ta'ala. Masih solahan pekayunan, lamun kanti berdua kepeng. Padahal paicen Allah Ta'ala sama terima lebih berharga dari hanya sebuah angka berbentuk ake-eke, apa-epe, ang. Baca. Itulah dia. Dawak acareut mangkin niki nuzulul Quran. Al-Quran tepentun lamun dalam riwayat nikeun DN Nabi tanggal 17 tapi tanggal 24 Ramadan. Ia tahun tepentun. Suhubnya Nabi Ibrahim tepentun li awal Ramadan. Taurat tepentun li tanggal 6 Ramadan. Injil terpentul le tanggal 13. Kemudian Zabur terpentun tanggal 18. Al-Quran terpentun pada tanggal 24 Ramadan. Paripurna Al-Quran niki wantak sempurna nentan arak bayak tercecer satu huruf pun Al-Quran laik niki wantak paripurna sampun tutu nentan arak terpentun malik. Menuyat kembe, ya istilahkan bahwa arak teparan arah nuzulul Quran. Dewek pelunggu samilah sak mula nuzulkan Al-Quran ili erupat mangkin niki. Itulah. Yang pun Al-Quran niki harus ta'aji bilang waktu. Ta'amalan bilang waktu. Dia jari buku panduan. Dia jari imam dewek pelunggu sami senamian. Pertanyaannya, arak pira kali baca Quran sejelu. Dinarak tahu ya jawaban dengan jawaban diri masing-masing. Kalau masih kurang, tunggu apa lagi? Mau tunggu mati? Arak pira kali baca Al-Quran sejelu. Jawabannya jawaban diri. Lamun nenten tua, mau tunggu Nabi Malik. Tunggu diri buta ampet ya kayun sermin Quran. Kaling sak yat butek, yat deman, yat kayun Malik sermin Quran.
Sehingga momentum nuzul Quran marak sekali tegak semakinan niki adalah yetat introspeksi diri. Sejauh hembe dewek pelunggu sami amalkan Al-Quran. Nuzulul Quran, nuzulkan, turunkan Al-Quran dalam tingkah laku, nuzulkan Al-Quran dalam setiap karya pegawaian unikane entan bekelampan dewek pelunggu sami senamian. Nikilah nuzulul Qurannya. Ramadan cocok ta'aji Al-Quran. Mudah-mudahan, moga-mogi, tadahrul Ramadan sak mangkin, kadin termasuk lebih bagus dari Ramadan sak sampun liwat. Mudah-mudahan keluarga senamian sak hadir mangkin niki, kadin sak becunduk bay malik kaca Ramadan akan datang. Amin. Sak paling lensir, paling beli amin, takut ninggal bejulu. Kurang gigi. Semua orang tahulah. Dia tahu kena 14. Dawak Ramadan. Kadin sak maksimal Ramadan niki dawak. Pengendikan Nabi ragima anfurajulin. Terekeng rugi saya pun jua. Terekeng dengan nike lacur, terekeng dengan nike, lamun secara bahasa ilmu usaha, telang modal, telang kemulan nike napi bahasa. Pocol. Pocol lah manusia. Lamun kanti napi, dakhala alaihi ramadhanu, tadait isi bulan Ramadan. Muddait Ramadan mangkin, kemudian Nabi watamma Ramadhanu, sempurna selesai Ramadan qabla an yukfara lahu, lagu nentanat pulih pengampunan Allah Ta'ala. Sehingga mangkin niki nentan tiap fokus isi Nabi, nentan tiap fokus isi idap rasa salapah, nentan tiap fokus isi pembuka, nentan tiap fokus Nabi lagi isi kelambi lebaran. Mun pengelensir kelambi rebaran. Engge, lebaran. Lamun tentu makin iki jamaah keluarga saara elek pengambuk. Yat berajah coba dadar puasa memang meningkat. Elit mulai, elit onek kelema, elit mulai. Coba syahwat searak li diri niki tekan sedemikian rupa. Ampura jamaah laki keluarga, masih kira ngelanjar, piran pelunggu sami beli lanjaran, beli rokok. Ili kejelo, ili siapan diriin. Arak semeli sebungkus. Sakurangan kepengan lalu beli maku. Nabi bahasa jari udut tek laun ke malam. Kira-kira puasa hamara meniki cocokan dek man. Kembeen ruan doang dek ngelanjar ke jelu lagu antak nganteman ke malam. Bareh ke malam je. Lama dek man nyembih sebungkus ande kata tedam. Dong, lamun hanya sekedar dewek pelunggu sami ya jalanin puasa kenjelu doang, ke malam tu elah tu benas. Berarti Nabi di teman ya memang jalankan kasrus syahwah. Fungsi daripada Ramadan, fungsi daripada puasa Nabi, kasrus syahwah, menghancurkan syahwat. Ya pekalahan ni keberbeda ya upaya dewek pelunggu sami senamian. Ya pun matur elek bulan-bulan lalu bahkan kenyeken dewek nggih seiring pelunggu sami rawah bian bialai coba makin puasa makin coba dadar ya tingkatan kelas sapuna sapada kancekanak sa belayang-belayang sampuna siapa lanjaran elek kejelu pirat ya boyaan lamut melet ida pancoba ke malam boyaan lamut bedait alhamdulillah lamut nenten bedait syukur.
Dah beli rokok lagu tidak minat. Udah syukur. Kembali tahan syahwat. Makin niki momentum puasa ruan ke jelu doang. Lamun ke malam marak ruan dengan balas dendam. Coba hari-hari sabaja, adik-adik para remaja, coba liwat elik rurung. Macam ruan makanan terdagang. Arak gorengan, arak kulupan, aneh endah es goreng. Arak es goreng terdagang. Dewek ilek mulai dengahan mani kebingung. Berembitan tegoreng. Wallahu a'lam. Makanan memang. Arak-aran bakso setan. Lamun makan nanti bakso setan terjual. Sak ngelur iblis. Nentenet kanggo ya peselangga nisbahkan makanan ujuk sesuatu sak memang dan kanggo ya tersebut marak ruan dengan sak sumpah makanan. Mie setan. Saya nggak sepedas lalu level 6, level 7 wah setan. Dendek kembali setan lalu. Wah, aku jakwah pitu setan. Cemoh lalu on sadaharin mie setan. Lamun kanti wah setan bau temaum, bau tedaharin, berarti sak dahar setan iblis. Sak tukang masak pembantu iblis. Pembe setan. Wadawak. Yang pun Nabi niki Elin mulai elek kelemak, elek mulai jaga. Bapak-bapak, mami-mami dewek, nggih, elek kelemak, elek jagaan. Kah ya pesan-pesan pembuka. Elek kelemak, elek pesan kolak. Anu ambon, anu sekedik. Demet bebasa doang matengan sekedik, pahalan puasa kurang. Panasan sekedik kurang. Matengan sekedik kurang. Luian sekedik kurang. Ini sedemen asar. Dengan lumbar ngaji ni baik kursi lepawon ton melinggih jari mandor. Saya menmandorin sebinian semeriap. Menmandorin sebinian sakembe. Sanyakan pinak pembuka. Anu ti laketan sekedik gama entotan. Lamun de ara angan pelunggu sami ya entut sak pelik suara kena balung topi. Mana-mana sak bebengkas niki pesogol. Dini sogol entut. Oh bertebih anginan. Gemben di manaran ngentut masih nu harus bertenaga kuat baru ini keras suara. Namun antara angan tejak bebengkas nu sogol. Lagu lama saat bergigit nujak. Ya dia menengkah sakit ke. Dawak bapak-bapak ibu-ibu makin niki wah niki kan tanggal 14 introspeksi diri nuzulkan Quran perintah puasa itulah nuzul. Jadi setiap nabi jajomot hadapi nuzulkan Quran batur mau BLT itende nuzulkan Quran. Kemben masalah rezeki adalah urusan Allah. Aziz, Allah Ta'ala aziz, Allah Ta'ala maha perkasa. Nabi kanan, la yasta'si alaihi hadun mimma yuriduhu. Nentana rakyat tau anda kelamun Allah Ta'ala berpekayunan. Kayunan ican sakni. Nentana rakyat dengan tau anda kan. Wala kadusan, wala kepala desaan, au presidian. Paham? Dentanara ya toh anda kenapakah kadus apakah kepala desa ataukah presiden kembeen lamun kanti Allah Ta'ala ya bepaice la yasta'si alaihi ahadun mimma yuriduhu nentanara ya toh anda kelamun Allah Ta'ala bepekayunan saya nggak asa Al-Quran nentanat putiwikan ketahuan maknanya ini talonate sakit baduk rurut apa rorok selana dalam batur liwat bandai telok niaut selana jo ke atas.
Kembali rorokan. Puasa adalah andak angen sak marak-marak menika. Yang pun kasrus syahwah, coba berajah dawak asarang-sarang belajar. Masalah pembuka, masalah nika adalah napi tergantung bareh. Ande-ande yang maik rasen alhamdulillah, dendek rawasan malik datang masjid masih rasen pecalan. Tumben nak sebab buka kalau pecalah nyelakit rasen. Jangan ya tarawih masih ni bicara pecal, masih ni bicara pelecing. Kembali makanan ni kemai lamu taat karapan di sida Allah Taala. Coba dadar merenung seberak doang, tiang akan memasuki alam angan, alam hati pelunggu sami senamian. Pembuka tergantung berembicara tegawe puasa. Itu dulu kata kuncinya. Lamun kanti pembuka nentanan mai berarti puasa nika nentanan solah. Walaupun dia kalau empung manok. Lagu lamun puasa ajak-ajak empung manok nika nentan ya merasa mai. Sampun midap marah meniki ibu-ibu. Din putih mai empung manok. Coba empung selakian boyak mu takehkan. Dan putih mai empungan manok kan ni jauh mai empung sida ni kan. Dah bukan begitu. Ndek iya. Ndek nabi mani ke tergantung daripada ibadahnya. Kerana Nabi elek malam pertama Ramadan Allah Ta'ala bertanya, man dzalladzi yuhibbuna panuhibbuhu. Saya jua cintai kami. Allah Ta'ala bermanik panuhibbuhu yang pada tunah kangen yang pada cintai. Puasa niki kita cinta jok Allah Ta'ala berbeda tak cinta. Jalani napi temanika sedisira Allah Ta'ala. Namun kanti dewek pelunggu sahmi senamian karya yang jalani puasa berdasarkan cinta Allah. Allah cinta. Lamun Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala akan kasih kenikmatan. Ya teicanin tadaruan kenikmatan. Timanjak kangkung ruan. Karena Allah Ta'ala cinta, pastin mai, pastin menyenangkan. C-O-N-T-O-H. Apa? Contoh. Napi contohan. Dawak. Pelunggu sami sak bergelar selakian ojuk sebinian. Sebinian juk selakian. Mero elek sopok gedeng. Balik ni ke din solah atau kadang-kadang bos lawangan telanggi isi tre dengan jam meni tanah lawangan cip ni ja oprak. Lagu karena cinta di dalam den ya penggintan ruan balik salenge nenten ya penggintan lawang sak tetangkat mu teganjal isi tereng. Napi karena di situ ada cinta. Cinta. Iya kenyeket pita makin niki puasa niki coba yat rayu Allah kadin tumbuh cinta Allah. Yang pun kahat karingan orientasinya ujuk pembuka marah puasa ke kanak-kanak ka. Di mana lain narun pembukaan terus senyengar jadi bapak. Yang merasa tolong merasalah. Lain ruan pembuka, lain ruan sebengan. Kembe empat. Darah biruan apa-apa. Padahal piring yang jaka maniki tentukul. Si luwe piring. Ini tolong le bawa niki, si luwe. Lagu saya ngak sandek kulu. Saya ngak sandek kulu puasa, ieu den tanarak ruweun. Padahal manok elin mulai tekelak manis, elin mulai tersambal, elin mulai tepelalah, elin mulai tepelecing, elin julu taon merun manok kan notok ruweun. Lagu saya ngak asa la tak kulu. Itu la tak kulu den tanarak mai raseun. Kembe karena cinta Allah den mau. Lagu lamun wah cinta Allah mau, engkau merasa malik makanan ni ke itu lebih enak daripada selapu.
daripada selaput hidangan sit berbuka kerana cinta Allah. Ia sak kangkung-kangkung mai idapan timang ketujur mai rasa. Kenapa? Karena daharin ni ke berdasarkan cinta Allah. Yang pun Allah Ta'ala bertanya, man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Wahai jamaah keluarga Sarah oleh pengambuk dan sekitarnya, saya juga cintai kami, kamilah akan mencintainya. Sehingga lamun tetu-tetu puasa, engkah malik raus pembuka. Lagu berembetan, ada pembuka doang jari anu karena orientasinya masih ujuk pembuka. Lamun jamaah bini keluarga senamian tetu-tetu puasa engkah harus baju gamis. Gamak mentoa lena uli lebara lema ili julu laleah. Sekatan ya tiuran ya belanja. Wah melahir orang Sebang. Kopi sedia di gulaan. Kembem de gula kopi ni. Itulah sepait hatiku. Enggak. De melwe anjak berdua kepeng mata yang lalu. Kok manis banget? Itulah manis hatiku padamu sayang. Aroh gama. Tiang bisa dibilang. Ya betul, cinta duit. Dawak jamaah senamian, Diki. Dewek masik masuki tadahruan pekayunan angan pelunggu sami senamian niki. Kenyeket merenung. Makin niki lamun tetu-tetu dewek pelunggu sami tumbuhkan cinta Allah dalam berpuasa, Allah akan mencintai. Ketika Allah mencintai, selapun Allah Ta'ala ya teicanin. Sehingga rasen kanduk, rasen segala macam, pasti dia atungan. Walau kana ketujurian, walaupun ketujur. Dewen tamu doang aik kok mai. Lamun taat cara tedaharin aik niki mai. Yang pun bijajari, adik-adik para remaja sak sampun apal doa. Allahumma inna nas'aluka birahmatika allati